3, 4, sad. O, ja sam mrtav. A dobro, to smo već znali. I pozdrav svima, ja sam Limun, sa mnom je opet Nikša sa kojim sam snimao davno video na ovom kanalu, igrali smo na Hive, tu su njegova braća iza mene, a danas ćemo snimati Skywars. Tako. Ok ljudi, igramo u mapi Galaksija, on se zove Irving 11 ako ne znate. Rekao si. Ako hoćeš uzmi kit neki, ja neću uzmat kit. Ko da imam para za kit. A ja ti nisi preigrao, lol. Njega sam tek naveo na Subcraftu, lol. Ti me naveo. Nema joket. Našuti, da našuti. Tako, arrows, lava, treba li ti iron match? Ne treba. Ok. Ima na emerald match. Nemoj me zezat. Na sam rub sam se teleportovao. Nisam iskonto da je tu kraj. Ali nemam chestplate, trebam chestplate. Samo ne odgovorim ima na emerald match. Treba mi chestplate. Chestplate Će me neko treba. ripa s leđa. Ok, sad se stekujem. Polako. Ako neko dođe što rana. Evo neki noob. Ne, što rana ide. Evo ga neki. Petko! Upćemo Petka. Petko, padaš. Ili ja možda pa... Da, pa Petko nema šanse, Petko cheat. Nema ovdje cheat, dečko, ima anti-cheat. Pa nema jednog to sam veze. lika ripu. Ajme spectate. Pa čekaj, ostaje još samo jedan lik. Petko, on je mene obio svijetnim, sakom se Petko je naći ostao 40 živ. epizoda. Dolazi iza tebe, tamo desno, konjino. Gdje? Eno ga, lijevo. A, vidim ga, Petko. Petka ubij ljebu njemu. On se zna PvP-at čim je tebe ubio. Ajde, bolan, kad sam ja PvP-o, meni gat zavdio. Ima lav, nema lav. Čekaj, Petko, joj što te Petko dominira, nemam vjerovat Limune. Evo, došao sam u kameru Petka, Petko neće da napada, Petko hoće da napada, ali Limun je ništa. GG. Petko, čiće. To je to. Prva runda, S win. Dobro, nije baš S, bilo nas je samo četvero. Nažalost, naš Nikša je umro. Petko je mrtav, ajdemo u sljedeću igru. Balan. Šut. Ok, druga igra je Pečurka. Tako je, pečurka ili kako se to kaže? Gljiva. Čurka. Kit opet neću uzmati jer nisam noob. Nema kita. Pečka još nema, kako se ono zove? Petka. Petka još nema. Nikša je odmah sretan, Nikša se odmah osjeća jače. A ima sad Pekša isto. Limun Ipson te, ja znaš ko sam ja? Ne. Ok, Ko fail te to sam često. napisao? Ma neki begonja. Maja vidi svi YouTubama misli YouTuberi jebote pet pa. Dobro, šta je drugo nego... Oh my god, ja ću sebe ripat. Šta ja radim? Mogu da uopće ovo dohvatit? Ne mogu, normalno da ne mogu. Sad ja... ne mogu. To mi daj. Ja nemam perlica. Imam ja, ali ti ne dam. Pa da dođi men, koliko imaš? Imam jedan. Ništa, ja ću morat grat, neću grat, što će me neko izrešetat. Nemam ni bow and arrow, ništa. Šta je ovo? Šta? Neki lik leti sa litrom ovdje, Pekša se zove. Pa tu je Pekša, evo imam ja perle, ja sam spavao. Šta je ono bilo? Dajmo, svordara. On je mrtav. Balan, dolazi vam. Balan, nemoj da... Ja ću umrijet kako. A ja se bojim, jarane. Šta se bojiš? Ja sam škapi. Balan, ja buildam, evo ja sam došao već do ovog prstena. Gdje ti? Evo me bacam ove XP boce, čice. Jedan lik iznad tebe. Šta je iza mene? Na middle, jes na middle? Pa ja sam na middle i on si glup. Pa iznad tebe je lik. Ana give a fuck. Oh my god, umrćeš. Neću umrći.
Hoćeš? Ne znam si moje tehnike sakrivanja. Ja ti kažem umrijećeš ako te ne spasim sad. Ti mene spasi. Ja kad ti mene? Pa kad si ti mene spasio? Ko si ti mene spasio? Šut. Sad ću kupit. Ja kupim dijamonde. Pazi. Šta ću? Bravo, ez. Chill. Ostao, ja ti još jedan lik je ostao. Ja nemam ništa od armora, dolazi. Pekša! Pa ja. Pa Pekša leti dole. A Pekša? A tu je Pekša. Pekša će nas ubiti. Neće Balan. Balan, kad imaš mene, to ti isto imaš hak. Mislim, ovo je sve na video, ako je ovo dozvoljeno, imam 9 perlica. Kad imaš mene, to ti isto da imaš hak. Čekaj, ti je taj uopće. Ovo si ti dole. Jesam. Ja Pekšu ne vidim nik, ja sam samo vidio lik kako leti. Gdje je onaj crafting? Evo ti ovo. Treba mi crafting, Bolan imam 28 dijamanata. Evo, konju, eto ti. Pekša je umru, ja i ti smo ostali. Čeka da napravim. Dobro. Nemo biti škapi. Evo ti Eto, napravit ću ti svord ako treba. Ne treba, imam već jedan dobar. Okej, ostali smo ja i Nikša. Čekaj, sam sad da se opremim. Oooooooo! 3, 4, sad. O, ja sam mrtav. Pa dobro, to smo već znali. Aj na rame. A da, joj, ja sam mi glup, ovaj texture pack, ne vidim ništa. Ja se vadiš na texture pack. Ja se vadiš na texture pack, vadi se na texture pack. 3 srca mislim. Na texture pack, joj, ne vidim ništa texture pack. Ne vidim, stvarno, Dvije za redom, idemo na treću rundu. Ajde. A ja si glup, Jaro, mu ne vidim ništa od onim vatri. Okej, evo nas u avanturi, Evo Pekša ponovo. Pekša, on će opet umrijet. A dobro, bar Petka nema. Ima ovdje u hitovima možda, elitra nema. Ovu sam, ja mislim da je ova mapa bila kad sam ja reklamirao server. Jest. Okej. Kako treba doći ono gore često? Šta? Pa rekao. Pa kad si noob čovječe. Full DMD armor malo prije, ja ga ripu ko da je... Pa kad si ti... No nemaš života, nemoj postaviti mene, samo igraš Minecrafta Skywars, a Roblox će ripat jara. Imam 2 perlice. Imam i ja, šta me kopiraš koji... Ide middle. Idi ti. Oooo, evo begonja, došao na moj island. I ubit će me jebinje, je li ovo family friendly channel? Evo ripuo sam jednog lika. Alo, je li ovo family friendly channel? Ubio te begonja. Je li ovo family friendly channel? Family friendly channel, jest. Nemoj psovat, molim te. Umalo sam ja sad. Umale... Jeste retardirana mapa. Bolje vohsav, to tako. Lik me ripo. A begonj ima 3k, ko me ubio? Ako me begonj ubio... Begonja me ubio. Sram te bilo. Izdao si svoje države, izdao si svoju na raju nešto. Kako? Begonja me ubio. Ajmo još jednu odigrat, aj molim te. Ajde. Okej ljudi, evo nas u zadnju igri, to je bonus igri. Evo ponovo ova isto. Pored mene si, dobre. Nije to dobro, mršno je mene, išće ovdje. Zašto si toliko protiv mene? Alma. Ja, hoću da sam pobjeđujem. Mislim, pobjeđujem ja cijelo. To je Pekša opet, ovaj Pekša nas proganja. Pa hoću dobiti reklama, neće. Kakva reklama? Šta ćemo na tebe? Pa on ti ima YouTube, znam ja. Ti pratiš te sve čudake na YouTube. Alo, nije Pekša čudak. Šta, lik tripa ima čudak? Nije meni ripo Pekša. Kome? Okej, ovu mapu ne znam šta ja radim. Uglavnom, ovo je bonus mapa, ova se mapa nije trebala dogoditi, ali dogodila se zbog Begonja nas je izdao.
šta ja pričam. Pričaš glupost, penjajte. Idi u bis. Ne mogu uopće. Imam sutra kontrolni minimum. Kakav balan kontrolni, ali ne mogu... O, ja nisam znao. Iz čega? Iz tjelesno. Ne. Aja, glupana, neće znat za kontrol. Ripao sam cijeli middle. Okej, ripat će on mene. Ouu, dvojica na mene idu. Please, pogodi. Gledaj kad te uvijek. Ne! Nis ti. Jesam. Nis ti. Jesam, kako nisam ja te za njih hito? Nije, men ne piše da mi kupio. Uvlači se od... Evo sad švijet tebi. Ti si mrtav. Zadnje dvije runde su bile fail. Ali, to bi bilo to što se... Ne, wait a minute. Nikša, hoćemo još jednu? Ajde. Let's go. Evo, ponovo ću početi. Ja sam te fino ritu, ja ranim. Čekaj, nemoj ulaziti. Evo ušao sam. Okej ljudi, bonus round. Sweet house. Sweet house, evo imamo prevoditelja. Ovaj put uzimam kit Vitez. Tako da... Koji je onaj Vitez grad, jel? Vitez, ovaj. Ta Vitez. Okej. Slatka kućica. Let's go. It's just a prank, bro. Ko što bi rekao. Okej. Ulazi se dupi. A jebem ti kupim stvar. Alo, family friendly content. Dođavola kupim stvar. Tako. Imam perlicu tako da idem. Ne znam bil middle. Maja, koga boli briga. I što sam tam uopće ovo? Ima još jedan lik na middle. Da, da, crkva. Mrtav sam, ja sam već mrtav. Pa kako je ušao? Pa lijepo. Bjež. Živ sam. Kako si živ? Nemam pojma. Šaš bit mrtav. Nemoj balan, ne pravi se budala. Ne pravim se, takav sam... Ajme spektit. Možda hoću, možda neću. Molim te. Pa gdje si? Nađi me. U prirodi. Došao je! Sam sam sebe bacio! Jara moja, ja glupana i opet pobjeđio glupana, ne mogu Nisam! Ise dragi, jaj! Evo, sve na lamać treba spavat. Zbog ovog idemo u final round. Molim te, ja ne mogu. Šta pa final round? Još samo jedno. Aj dobro, ma mene ne smeta, tvoj channel. Let's go. Ulači se u pakšu Janove... Svilen konac. Zadnja runda ja ne mogu še podnijeti. Kak... A šta ne moć, opet traži, kad crkneš opet traži. Final round, grand final. Sad Oblak igra sam protiv nas, mislim, ne igra sa nama. Gdje nalazeva imena, jara? Ne sigurno će nas Skindex probao Oblak, možda će imat... Šta? Oblak, nickname. Ništa. Idemo, middle... Nije ništa, neke nikša. Rekao sam ništa. Jo, vibriram mobitel, sad je 100% to. Oblak! Fajtam se s Oblakom, ali Oblak će umrijet. Takav je Oblak. Oblak nema pojma, Oblak gori, ja se ne znam PvP-at, ja samo spamujem. Kako me ubija, kako nije mrtav je. Ja nemam čime doći, a imam, evo kamen, šta nećem kamen. Ne, umrijet, neko će me ubiti, imam jako malo healtha. Mrzim kad ono radi clean up. Uopšte. Imam puno arrowsa. No problem. Bježim odavde. Healo sam se, uzmi perlicu, lavu u ruke i bježi kod Nikše. Ne, šti kao Nikši. Ono nisi ti. Treba ti dati taj... U stvari... Čekaj, ja zašto bježim? Imam full health. Imam štek i po arrowsa. Ajmo da malo rip... Eno ga Idvin. A da!
okej, Trebam perlo, nemoj do sredine doći. Malo sam ga ripo. Jel on tebe rekao? Ripat ću ga. Ma nije sa bom, ne. Ne, ja me ja sam nooba. Dobro, Romane. Savjetuj se sad nešto. Šta ja radim od svog života? Ništa, sad se možemo samo nadati da Nikša ovo osvoji. A Nikša prvo mora doći do sredine, a to je nemoguće. Nema ništa u sredini, ja sam sve to. Sve sam početio na sreću. Čekaj se nešto. Ja ću se krivo kod škapić. Ništa. Eno ga, valjda je glup, možda je glup. Sruši ga, Nikša! Pa čime, ne kamenom, jel? Ajde s leđa, to Nikša! A sve jedno ćete ubiti. Sad ćete ovaj ubiti. Onaj te ni... clean upat ćete. A drugo mjesto. Pazi, Nikša arrow, bombin arrow! Ko je sad crko? Ti si crko, hunta. A nema šanse, svi koliko sam ga udarao. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ko je pobjedio? Da me ja... Onaj, kako se zove. Uglavnom, hvala vam što ste gledali nas dvojicu nubova kako pokušavamo igrati Skywars. Njega noba, ja sam profit. Vidjeli smo sada. Vidjeli smo i tebe, ti prvi crko, se ne znam perlat, ne znam kako da se koristi Ender perlica. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ne vidimo se, čekajte još jedan mjesec dok Roman napravi novu epizodu.